Please sit down. The title of my lesson today, Leave a Legacy of Faith. Leave a Legacy of Faith. In July 20, during our men's prayer meeting, I shared a message entitled, What You Can Do with Your One Life. May salat biyag tayo, ababa, narasi, narukop. Adong idealism, adong aspirations, adong philosophy, but I gave that message out of the Word of God, what you can do with your one life. Personally, that message is a testimonial. Testimonial because they jeng a truths iti Word of God that I shared, that personally it has gripped the very core of what I am. And I wanted to impart the same biblical truths to the men present during that evening. And first, in that point that I shared, what you can do, kada itakakaiso nga biyag mo, is to leave a legacy of faith. Apay nga leave. Dati word nga leave, kakabsat kat saan laeng nga pumanaw, no di kat adama ibati. Amu tayo nga no pumanaw tayo kakabsat, adda papanan tayo. No tiyempo yun ton timapan, once it's your time to go, papanam. Where are you going when it's your time to go? Papanan nyo namatay kayo kakabsat. Are you sure about it? So hantay kailangan nga issue nga pagsaritaan, jay papanan tayo, kasi given. But the point of the message today is this, no pumanaw tayo, ana itinaibati tayo. After we are going to live, what have we left? You know? So our focus tonight is not only where we are going, but what are we going to leave behind? To leave a legacy. Legacy, pakalaglagipan. May isang achievement, wano banag, nga mabalin nga digiti mabati ket pagbenepisyaran da. Like the Jacob's well in the Bible. Ni Jacob tinangpundar ng kali. About 3,000-4,000 years later, they Samaritan woman, mapampelang agtawing ti danom di Jacob's well. So can you imagine? For many centuries, that legacy has blessed many generations. Are you with me? That Jacob's well, napalabasan ti ado, ngem day nga kinali ni Jacob nga bubon, ket ado pelang dagiti tao nga napnek jay danom, nga sinakduda kaday jay bubon. Sika day nga bubon, datayo day nga biyag. What legacy can we leave to the people? Well, we know, mabaling nga, dadigiti na pintas nga may patawid tayo, kadigiti anak tayo, like material things, balay, possession, pinagbasa tayo education. But today, the challenge is to leave a legacy of faith. Pamati kakabsat. Why? Because that's what we are. We are believers of the Lord Jesus Christ. Ti kadaklan nga maibati tayo, nga mabalin nga lak-amen. Dagiti tao iti biyag tayo kakabsat, katawan sa bali, nuhan nga dito legacy of faith. Dito pamati, nga pinundar tayo, ken nagbiyagan tayo kakabsat. So that this legacy will become just like that Jacob's well. Many people down through the generations, iti biyag tayo, will be blessed. It is something worthwhile. Hala nga ti mabati king kagat memory. Muyo ti memory kakabsat, napintas, no, dati pakalaglagipan daging ka, nga may mayat nga, day da na ibatim, nga agbalin nga blessing kadakwada, pakabenepisyaran da. So let us leave a legacy of faith. Because in heaven, mabaling nga, iti daytoy kakabsat, awan ado nga maipatawid mo, but the greatest thing nga maipatawid tayo, kat day pamati. That makes us heroes in heaven. You may not be a hero here in men's standard, but by your legacy of faith, in heaven, you are a hero. So iti dati nga bigat kakabsat, kadati legacy of faith, because this is one thing we can do with our life. Dati iti mabalinte nga maarami ti biyag tayo, iburay ko kada kayo kakabsat, iti talo nga set, 3 sets, 3 groups of people, nga mabalin nga pangibatsyan tayo, dati legacy of faith. Dito nga paka-benepisyaran, dito nga mabalin tayo nga maibati nga ba nagkakabsat. Like, what I told you, listen, amok nga do, digiti pagkakumikuman tayo, di pa nagbiag. Yeah. Ti mindset tayo kat survival.
nga maisakat tayo ti panagbiag. Nasisita dayjay nga banag kakabsat. Ngemhan kumalaeng nga dayjay iti mabalin nga makita tayo ti parabor ti Apo ti biag tayo. No di ket dayjay panangisakat day ti panagbiag at day ti tulong ti Apo ket naibati tayo kuma kadagiti tattao dayjay pakalaglagipan wenno pakabenepisyaran nga isu daytoy pamati just like a well where people would be blessed as they go through their life's journey. Kung isu damutten kakabsat tiyempuda iti aglasat mang-navigate kadagitoy nga sitwasyon ken pasamak ti panagbiag. Adda na ibati tay kadakwada nga pagsakduanda iti pakapnekanda iti panagbiag. Legacy of faith. And this calls our attention today. Amok nga adot desires tayo, adot panggep tayo di panagbiag, but this is very important. Now, who are these three sets of people nga pangibatyan tayo ti legacy of faith? Number one is our children. Our children, dagiti anak tayo kakabsat. Nagasat tayo nga medyo ububing pa iti anak na, manutay dito ini. Adu tayo nga ububing pa iti anak na, kasla kada kami. Ket mga gantay dati nga mensahe kakabsat, ket magdaan tayo iti kaslang idea nga, well, as a dad, what can I do with my one life? I will not be here forever. I will not be with my children forever. They will not be with me forever. So ana iti dapat nga maibatik kadakwada. Come to think of it. Importante di mapagbasa tayo ita, importante nga maisakat tayo di panagbiag, but come to think of this, leave a legacy of faith. In 2 Timothy chapter 1 verse number 5, 2 Timothy chapter 1 in verse number 5, makita tayo dito yung kakabsat, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee. Ilocano, no may palagip kanyak ti pamati apudno nga addaken ka. Kasalsarita na ni Timothy. Isu ana adda nga imuna ken apom abaket, aloyda, ken kastamet iti inam ani Eunice, ken mapnekak nga addamet ken ka. Listen, deti pamati uno sursuro nga na Diyosan, 3 generations kakabsat nga 3 generations iti kaslang nakaipasaan na. Nilolam ko na nga Loida, ninanang mo nga Eunice, ken kastamet nga dagan ka. 3 generations kakabsat iti nakaipasaan, daytoy nga pamati. And you know, we are thankful to the Lord personally, tadigiti anak mi kakabsat, mamintlo, wano talo iti family devotions da nga ma-experience every week. Pasare the family devotion da mapandayan da Pastor John. So, debisyonan ni Pastor John ida. No daddo makakabsat, irang-ring ni Kirk, let's call Daddy Old. So, call kami mat di messenger, ag devotion damat. Sa bali pa, DJ da kami itimang devotion. 3 generations. And what a blessing. What a privilege for us, mga kapatid. Amoy no apay, digiti anak tayo, hanang angaw, deto'y laslasatan da nga stage ti panagbiag da ita. Adu nga sulisog, adu nga factors, adu nga ideologies, adu nga panunot. There are many things that surround these growing young people today and these young adults today. Education, career, panag-asawa, siyempre may isang abanag nga aspeto, panagpamilya, dagiti gagayem nga manglawlawlaw kadakwada. There are a lot of factors involved in their lives. Katilang banag nga mangted kadakwada iti panunot nga balansyado, nga mangbagting, kinatakneng kinanak, kinamanakem, nga mangbagting ken manganalyze, digitoy nga banbanag nga sangsangwenda iti agdama, ket dayjay pamati nga na Diyosan, sursuro nga na espirituan, nga naitukit na imula, ket nataripato kadakwada. Awanan ti kasayaatan nga pananurutan, awanan ti kasayaatan nga sursuro, nga mabalin nga adalan ti maysa nga tao, nusan nga digiti adal nga na Diyosan. Godly teachings. As we all know, the Bible says that God gave to us, babaan ti sa una, everything nga maipapan ti panagbiag, ken iti na Diyosan. Ang mga tanga digiti anak tayo ti kalaingan, they may fail in some aspects. Aduman dagiti pagkurangan da.
Ngam di kita nga banbanag, saan nga narigat nga banag? Because ti Apo, maited na ti talento. Ti Apo, maited na ti talonggading. Ti Apo, mabalin na nga lukatan, dagiti opportunities. No maipanggap lang ka, dagiti bambanag nga kasla pagkapuyan da, pagkurangan da, nalakala nga ited ti Apo kakabsat. Ngam jay panang muli ti panunot. Jay panang muli ti puso. Jay panang muli ti usto nga pananaw wenno panangamiris ti panagbiag. Panang balanse dagiti desires. Panang balanse ti rikna. Panang balanse ti panunot. Kakabsat, nasisita nga maibati tay kadakwada dagiti na Diyosan ken na espirituan nga sursuro. Well, taking into consideration dati agda mga pasamak ta ita pandemic. Hantay kumanga DJ lang pandemic ti mangpunno iti biag tayo nga hantayo maikaso daytoy nga banag. Isu nga i-encourage kayo kakabsat nga every week ag family devotion tayo kuma. Mabalin nga saan laeng nga kadigiti na espirituan ko na tayo. Mabalin nga usaran na kay ti Apo nga dagiti kapadasam ti panagbiag. Ket babaan kakabsat dagiti principles iti Word of God. Maisuro tayo dagiti anak tayo. We can give and provide to them the best and excellent kind of principles. Nga isut mangitunda ti biagda, they will honor and glorify God iti panagbiagda kakabsat. Isu dati bagbagan ni Apostol Pablo, maragsakan nak konana. Taday jay sursuro nga da kinilulang mo, nga nakita kininanang mo, kita damit ken ka. Amoy iti sursuro kakabsat ket message relay. Down through the centuries, down through the generations. Ket ti Apo in preserved na ti sauna. Numan pa'y in the history of the early Christian faith, digiti tattao ni Satanas pinadas na nga pukawan iti kopya ti Bible in the face of the earth. If you can have the history of the early Christians, but the Lord promised to preserve His Word because God intended nga ti amin nga henerasyon, daytoy sa una kakabsat, kat iso ti maisuro kadigiti amin nga tattao. Iso nga, teko nak may tayo, agyamanak iti Apo kakabsat, digiti ubing ni Kirk ni Catherine kinikayon. Awan kumatrason na ngagbackslide daw no madayo dati Apo. Because digiti apo da kakabsat, lulong kan lulang ditoy, father side, kan lulong iti mother side. Awan sa pulam ti panakaisuro dagiti na isang sangayan nga sasauti Apo. Kastamot kada kami nga agasawa ti panangisuro mi kadakwada. These are the best memories, the memories of the times that we have taught to them the Word of God. The memories nga nakita dati biag mi, no kasano nga iti biag mi kakabsat, kat nagtulnog kam iti sa uti Apo. Amuyo kadi nga digiti anak, they are God's little spies. Hamo kung kunan nga ubing dayta kakabsat no maipanggap ti panang isurot kinapudno. Taadadumket king kuana. Hamumot kun kunaan nga inosente deta ket agaramid kalatat kay kayat mo. Tadumket ti panunot na DJ madi nga nakita ng ubram. They are God's little spies. Ket panunutan tay kumay ti dayti nga bigat nga ti pakalaglagipan da kada tayo kakabsat. Ket DJ panang isuro tay kadakwada the times we sat together. And the times they saw in us, nakita da kada tayo, di pa nang i-demonstrate tayo, pa nang i-mustra tayo, no kasano, iti pa nagserbi kan pa nagtulnog iti Apo. Kat kasla ka, deti soul winning kakabsat, aya, deti kinaanap tayo, nga soul winning, personally. Kat hangkumot nga bukod nga personality, kasi by personality kakabsat, kat managbabainak, reserved persona, silent type. Iti ubingak malagip kung ano, dagpaala nga member, kat mapan maki-birthday, mapan nagpray ni Pastor June, numabalbalin, jak kaya ti sumurot. Because the personality silent type, reserved. Ngayon babon ti panagigad, kadwak king kuana, han naman nga direkta nga insuro kanyak nga barok, kasto iti agsoluining, but I saw him. And there were those times kakabsat nga, awan kanyak di level of maturity nga maka-appreciate di wagas na iti panagserbi iti Apo. Because I was young. Agasam to nagsolwining hindi kakabsat kat dete, awang babain na. Awang kababain na. Hawan pa nagbain na kakabsat. Malagip ko no, da kami di mission di lasam, hindi mapangkamakitsenda kakabsat.
Kat siyempre at atibayag at asyakti pan nakasarukod na. Agpukaw ijagat ko na, good morning! Mga kalugaran, kabagyan, tagabakara kami, kadilin niya. Apo, syakti mababaing kakabsat kong kunang. Apaunay ni Papan. I was too young to appreciate day nga klase di pa nagserbi na tiyapo. Ngem na imatangat. Dimket kanyak day jayan kakabsat. And down through the years by the grace of God, nakita, wow, sapit at kumamot kanyak ti kasi nga turod. Ididimteng akon iti level of maturity nga maawatak ti pateg day tured nga daking kuana. Kakabsat, isut na lagip ko. Iso nga ita, digiti kakaduak ngagbabike, amuda deta. Once nga naging sa salud, suda kon ka day tao, uri amukmat day papanak, amuda nga witnessak. Han na insuro kanyak nga direkta, ngem na imatangak. Kakabsat, di lang mo, ti panagbiag tayo, mas dumket siguro kadakwada, jay maimatangan daking ka, kaysa jay bagbagam kadakwada. Your action speaks so loud that your words, they cannot hear. Mabaling nga nalaing tayo nga sumao, may bagate kadigiti anak tayo, ngem dakdak kala dumket kadakwada, kat tunudumteng ti level of maturity kunam, inosente pelang kunam, ngem tunod, danakam na kat malagip na, maamiris na no usto no madidya inararamid mo. Isu nga kakabsat iti dayti nga bigat, agbalaw tayo kuma. We are not here just for ourselves. Nang runa kadatay nga naganak. Let us rise up kat kuna tayo, oh pastor, you don't know my problems, you don't know my struggles. Expect my prayers for you. Hangko nga ipipreach, nga i-challenge dayti nga banag, nga hanak nga aware, nga ado, dagiti parikot kan problema tayo iti panagbiag. I give this challenge so firmly, but if you only know my heart, the heart of Pastor June, we are praying, it's only by the help of God nga maaramid tayo dayti nga banag. Panulong lang tiyapo kakabsat, nga maaramid tayo, dayti nga banag. We live in a generation, kanyak kat ada half, pahapyaw na kanyak, dayti generation yung imun una, jay kagudwa na kat generation, digiti millennial. So I have a touch of the past generation, and I have a touch of reality, kadayti agda mga generation, digiti ubing. So somehow, I understand something, although not fully. At da maawatak kadigitoy ngagtutubo, although not fully. At da maawatak kada kayo ngayon inauna kada kami, but not fully, because I am in the middle, kada iti agda mga generations nga makita tayo didi uned iti kapilya. But the way I look at this generation of young people today, they are surrounded with comfortable things in life. Very comfortable ti panagbiag da kakabsat, iti da iti agdama. You know? Katkas lang, nukit kita, they are not ready to face the realities of the future. Isot gapo na nga, digito'y kakabsat, no, the willingness ti puso tayo kat kunate kumaapo, deti bagbagan ni Pastor Jack maawata namin, kumkumpet kanyak itangagdama, tumtumnag kanyak, kas lang, this thing is convicting my heart today, and Lord, help me. Hanamat kailangan nga nalaing ka nga, Ama. Nga ina. Hanamat kailangan nga nangato itinaadal tayo uno na at lagpat tayo nga tukad. Jay willingness tayo laeng tati apo. Tulungan na tayo nga makakita. No kasano nga iturong tayo digiti anak tayo. Iti pamati kan iti usto nga panagserbi iti apo. Recently kakabsat amoyo, by the way, hamo nga tagibasitan ti sa uti apo kasi si bibiyag iti word of God. And by the way, hanakang kanayon nga digiti anak tayo kat addada kada tayo. So while they are with us, it is our opportunity to leave to them a legacy of faith. Kadi panagnet tayo kadakwada, nga ipakita tayo kadakwada, gaputa itata, very comfortable. Look, kaslahan mo marik na nga kasapulan da ni Apo Diyos. Hamo makita nga ti apot birukan da because napintas di kasasaad. Ti may nga ubing nga komportable iti panagbiag nang hamo makita nga dakenkwan at si bibiyag nga pamati iti apo, kakabsat, nakakakaasin tupay. Tainto numadaan ti problema, hanaan mo iti pangalaan ti pigsana. Only our faith in the Lord. Iso ko na Psalms chapter number 78. Psalms chapter number 78, starting in verse number 1, kat ko na give ear, O my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth.
I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old, which we have heard and known, and our fathers have told us. We will not hide them from their children, showing to the generation to come the praises of the Lord and His strength. Ipakita tayo kakabsat nga, kung natay ka digiti anak tayo, anak ko, amin digito'y parabor iti Apo. It's all by the help of God. It's all by the mercy of God. It's all because of the faithfulness of God. You look at me, anak, I am not the most intelligent, I am not the smartest, but I have a great God. Kaya't ko nga makitam, iti bileg ni Apo Diyos, iti biyag ko. Amo man nga direkta nga maibagay ti kasjay, ngem dayjay ti kayat mo nga makita na ken ka. You know, for He established a testimony in Jacob and appointed the law in Israel when He commanded our fathers that they should make them known to their children, that the generation to come might know them, even the children which should be born. And then verse 7, that they might set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. Nga di dando pagpanawan, nga pagserbian iti Apo, tanakita da nga iti Diyos, iso iti panginanamaan da. Iti Diyos, iso iti pagkamatalkanda, iso ti pagsadaganda, iso pagtakdaranda, iso iti gubwayan, iti amin nga banag, iti panagbiagda. I said, if we look at this generation today, it's so comfortable. We are blessed ko na tayo, ngem templaan tayo, DJ nga panunot, baka DJ ko natin nga we are blessed kat isugayam ti pakaikalangan, digiti anak tayo. Thank God for the blessings. Thank God for the provisions. Thank God nga dabukod yung abalay. Thank God no dalugan mo. Thank God na napintas iti trabaho. But please consider this. Dagiti anak tayo nga tumanor ko na tayo, Lord. Kasano nga maipakita kadakwada. Tapnon iti kastahan nga dete, may spoil da dete kasaya at iti biyag nga inted mo kada kami. Kat masursuro da iti manginanamang agtalagkan ka. That they will set their hope in God. It's just our willingness. Amen. In Deuteronomy chapter 6, verse number 4. Deuteronomy chapter 6, verse number 4. Dahil utos ng Panginoon sa mga men ng Israel. Kat kunana, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy mind. Sana ko na di verse 7, and thou shalt teach them isurum to asi aagawa dagitoy kadagiti anak mo. Napintas nga maisuro tayo dagiti anak tayo maipapan dagiti wisdom iti panagbiag. Ngem sante nga liwayan. Nga imula tayo jay puso da iti tarigagay iti panagayat iti Apo. Kung karudkot naggasat dagiti tao nga medyo maidikit kini pastor Jung kasi adut maadal mo nga talaga nga wisdom. Obserbarom lang. Especially no may panggap ti ministry, you will surely learn a lot. But not only the craving for wisdom, but the desire, the love for God. I wonder no digiting agtutubo kat dumakkel dan tumot nga agayat iti Apo. Nga san danto nga pagbaybayan iti Apo. Nga masursuro dan tumot nga pukanen ken ribaan digiting idols iti panagbiagda. Because I know they still have a lot of idols in their lives. That they would not allow anything in their life to take the place of God. Nga di ayat dati Apo, isot nang nangruna. Di pamati dati Apo, isot ti adda nga ipang pangruna da. We will leave this world, but we can leave a legacy of faith to our children. It's just our willingness. Recently, kakabsat, agap-apa ni Kirk ni Catherine. Ti pagap-apaan dagat libro. Sino kada kayo ti anak na katagap-apa mo? Hala, di kita may sat anak na awang kap-apat anak yu aya. Kat agap-apa ni Kirk ni Catherine. Ti pagap-apaan dagat libro. Libro ni Catherine. Kayat nga buludon ni Kirk. Madi kayat ni Catherine. Dako na Kuya, nalaing kang agbasan, siyakhaan pa'y. Kunamot ni Kirk, ading, dapat cheerful giver ka. You need to share.
ginamit niya yung salita ng Panginoon, no? Para i-rebuke yung kanyang kapatid sa maling paraan. Kadagis istadyak nga madama, my wife was taking care of Kiyon. So, and the house, so, dadadjay, kat bang mga ko, kat, siyempre, kayat ko nga dete, agtal nada. Kat, di pa nakairita, di ba? Dati nga naganak, aglalo no, gitanak, kat, agsumbong di maysa. Nakikita man maman kung na naging kagatapog, lalo no, gapurat ubram, hamo ko mamasango pelang, di ba? Agtal na kayo man talaga nga, you know. So, ada ka day nga punto nga, pagtalnak, isuda nga medyo ingatok ti boses ko. But you know what the Lord did? Inimpress ti Apo di heart ko. Sabi niya, don't say any word, don't shout, listen to them. Dinggam di pagkapapaan da. So, diningag ko, yung sardan ko lagi sa study, diningag ko. So nga, nakwak nga di jay. Alam na ading, share, dapat cheerful giver ka, di ba? Pilpiliton na kakapsad. And you know what the Lord impressed in my heart? Sabi ng Panginoon, you need to create rules that will make them wise people. Gumawa ka ng house rules. Na itong mga rules na ito will make them good in character, wise, na tanang iti panagbiagda. Siyempre, di giti ubing miyakat talagang adupay nga pa nakaisuro. So right at that moment ko Lord, thank you kadeti nga pa nang i-impress mo ti panunot ko, Apo. I am not the best kind of father, but thank you for teaching me what to do. It's just your willingness. So what I did, nagarami dakti rules. Maysa-maysan. Pag humiram, siyempre, general, nilagay ko na, magpaalam ng maayos, respect each other. Anyone who will oppose that? Any parent who will oppose that? No one? Okay. Pag yung gusto mong hiramin ay ginagamit nung kapatid mo, huwag kang magpumilit. Anyone who will oppose that rule? So, okay. Okay. O, di maya-maya. Pag may hiniram, ibalik ng maayos. Anyone who will oppose the rule? Wala. Wala? Oh. And many, many more. Oh, pag kumain, lahat yan. Sabi ko, Mrs., ikaw gumawa dyan. Pag gising sa umaga, una, ingkag mulumog. Anyone who will oppose? Awan. After that, ag-devotion ka. Anyone who will oppose? Di ba, napintas di nga rule? Napintas mo numadi. Dakas? No. It's good. They're children. Okay? After nga nag-devotion ka, agiligpit iti pagidaan. Anyone who will oppose? Wala. Ingkamanganen, agdigos ka, awan iti agay-aya mo basa nga dinagdigos. Di ba kakabsat? Di ba napimpintas kay Ruwam tayo, di kita nakakasday, agdigos daw mo muna. Okay? Oh. Rules, number 3, no bumaba kayo manipod third floor. Lahat yan. No bumaba, agpakada kat ibaga ti rason, no apay nga bumaba. Oh. Anyone who will oppose that rule? Do bumaba kayo, diretso yan damama kini Papa. Numapang kailang makiayayam, no, didi kay third floor. Number 3, no adanyom among amangted itimakan, diyo awaten. Adut agal-alat ubing ita. Yung pagkabil ko talaga di jay. Adut kidnap ita. And I have to explain these rules one step. And I have to execute these rules. Why? Because di gito'y no na imuli, it will give them wisdom. Iti panagbiag. Brethren, it's just our willingness. Kit ko na, sige, ilipas ta dito, ifarnistan tumamot, di kita ipada ngayang adults. Would you like to have the copy? Haman nga kopyaan yung amin kakabsat nga matis ada template yo, mabalin yung i-modify, depende jay set up ti balayo, set up ti panagbiag yo, jay schedules and everything, but you can adopt that. House rules for your children to follow. But we need to leave a legacy of faith to our children. So nga idi na minsan nga rabi, nag-devotion kami. Okay, simulan natin na. Paggising sa umaga, what a blessing. Oh, kasi siyempre, at the times nga masapa ka rumor nga mapanagbike, makariing dagat awanak pay. Pero check it, did you do what we instructed you to do? Nag-devotion kan? Kirk? Yes, Daddy. Agpaiso, naning? Yes, Daddy. O siya ka, nag-devotion ka?
Yes, Daddy. Paisukir? Yes, Daddy. E diya ka mo ano nagtulag da nagkusit. Makamudo jay. You know? Pero, you know, but we have to leave a legacy of faith. Surusuro nga na Diyosan. Nga makaitunda mangiturong kadakwada tinasaya ta kasasadi ti panagbiag. So, deti kakabsat nagpintas nga panunutan, I hope nga ag-sink in kada kay deti nga banag. Kadagawid tayo kumakot ko natay, Lord, usto day jay. Hanlaan ko mga puro deti trabaho lang iti at dati panunot ko, agpaiso, maprovide ak ti pamilya, pero usto day jay punto nga in-preach ni Pastor ita. Secondly, mga kapatid, we need to leave a legacy of faith to the new believers. Dagiti baro iti pamati. Makita tayo di 2 Timothy chapter 2, kuna ni Apostol Pablo, dagiti nangeg mo kanyak, isurom kadagiti faithful men. Nga isudan tumot ti mangisuro kadagiti daduma. Ibig sabihin, dagiti biblical principles will have to teach to you kat maamiris mo ti sense dagiti nga principles ti biyag mo, hamag kata isaksak lataging kang kayat mo kung saan aramidem. No, that is tyranny. But we will help you pray nga ag-mature ti panunot mo, nga ma-realize mo, ti sense day nga truth ti biyag mo kat kunam, usto talaga ti sa uti apo sika. Dayta ti maturity nga kaya nga makita ka digiti biyag tayo. Nag-testimonyo tayo amin kat kunatayo, the impreach ni Pastor di 2005, uno 2010, hanyo malagi pang kakabsat, kem idi nangagko, kasla palpaliwawang kanyak, kadigiti ko lang nga maamiris nga agpaiso dayjay nga mensahe nga impreach na. You know, that's why as a pastor, I just preach the Word of God. Isurok lahat ti sa utiyapo kakabsat because hamang nga sigot nga ma-appreciate mo, mabaling nga kontra umpay kat panunod mo, but you know, you cannot do anything against the truth only for the truth. Truth is truth. Word of God is Word of God. And time will come in your life nga ti Word of God, it will prevail. Kathan nga subli ti apo ti sa unang ubaw kuna na ti Biblia. God's word will not return unto him void. Isu nga isuro tayo latta ti sa uti apo agbiag tayo in obedience to the word of God. Ta mabaling nga dagiti kakabsat, dagiti tao handa ma-appreciate dayjay. But time will come. They will be able to understand. Dayjay sa uti apo nga isurusurum kadakwada. So we have to pass it to the new believers. Those young Christians, hala nga young Christians, but even dito younger generation nga tataod to. Dito ti may isa nga heart nga into ti apo, nang runa kakabsat ka dito young adult and single career. So every Friday night, nadadagsanan jay pusok to lead, to help, to provide biblical and spiritual godly leadership kadigiti young adults tayo. Taditay lang ammo kakabsat no kasanot rigat damot ngagdalyasat iti panagbiag. Alakat kada tayo nga medyo imut una, kasla kumano maipanggap ti panagtagibi, akat mabalinte nga ibaga, mukdeta talaga narigat, malasatam tumut lang. Ammo tayo dayjay because we've been there. Ngim kadakwada ka dayjay ngagdama, baka isot talaga nga pakaarusan da. So what should we do? We just continue to encourage them. Sinutay nga mang judge, DJ weakness day tao. Anang rutkot isumot ti pagkapuyan na. Why not we lift them up? Why not we encourage them? Why not we pray for them? Nga dayjay nga weakness ket mapagbaligyan na hang nga isut pa kaupayan ti pamati nagan pa nagserbi na iti apo. Amin digitoy kakabsat, balbalansik ti panunot ko nga mangikarkararag ti apo at kunak Lord. No daman ti kasla pa ka-offendak nga behavior digitoy nga young adult. Apo, tulungan nak nga saan nga dayjay iti pakaupayak ken makitak. Ti makitak kumapo no kasano nga matulungak ida, ma-encourage ko ida kada grow that spiritual life. Tamok nga no umuneg da iti maturity iti pamati. Maawatan danto digiti nga surusuro nga maibagbaga kadakwada. So every Friday night, I give to them a series of lesson nga ti pinaka-topic na no libro kuma is how to navigate and steward the young adult. Or how to navigate and steward adulting. We call it adulting because DJ stage, DJ transition, DJ adjustment period. From DJ pa nagbasa, agubra, agasawa, karon ti pamilya, everything is new. They've not been there before. Nangruna ka digiti, barong agtagibi. Siyempre, nung nakaanak ka, 3, 4, 5, medyo kabisadong basitan.
Ngayon, no first time mo dagtagabi, akat, apo, nagrigat, nung kadating nga nabaybayag, kat, simple la deta, mabalin ako na tayo ngem. Yes, but we still need to encourage them because you never know. Isumot struggle da nga talaga. So let's just lift them up. Let's just continue to encourage them. So I had that series of lessons how to navigate adulting. So one after the other, I look into the Bible, lessons from the life of Job. So aming nga makakita tayong observation di life ni Job, ti biyag ti ima ti apo ti biyag na, I share it to our young adult. Lessons from the life of Joseph. I-relate ko ti realities mi ta. Siyempre, papada kami. So maawatak di pagdadaanan di giti nga young adults. The realities kakabsat. Di giti struggle ti marriage, struggle ti panag-raise di giti anak, challenges ti panagserbi ti apo, di panagtrabaho. So, di gito'y karkararag ko ti apo nga ikanak ti wisdom, nga di giti nga truth, may relate ko, di giti realities kat bangtod kadakwada ti timely nga comfort, timely nga encouragement, kan timely nga panakaawat, understanding. Tapnon ti kasta, maawatan da digijag da mga pasamak iti panagbiagda. Last Friday, the topic ko, lessons from the life of Joshua. And I was telling them, from 25 to 40 years old, adult la sa atam nga struggle di panagbiag, given yan. There's a lot of things, a lot of battles to face. We have the BYI, not only the single adult, but we have the BYI. Every Sunday afternoon, at the DJ Doc Talk, it's out of a burden. Nga digiti nga agtutubo, kas lang tag-obwar makigin-ginuyodan tayo ti puwersa iti lasagdakan iti nainlubungan. We're trying to shepherd them. We're trying to guide them. Adut rough edges, digiti nga agtutubo, ngem kunak, Lord, help me that I look past those weaknesses and those frailties of these young people and find the potential that you gave them and the heart, the life. These are precious young people. God saved them. And God has a plan for them. The plano ti Apo ti biag digiti nga agtutubo. So I stand to them every Sunday afternoon, doray na banugmot ka kabsada, ta siyempre, preach ka na talo ti bigat. Makades ka labasit ti lunch, arangkada ulit, Doc Talk, o rebasit DJ ina nakakabsat, but I stand to them and, very dynamic and teach them the discipleship lesson, after which we have the afternoon service. I'm not doing this because it's a schedule, it's a burden. Tanusyak lang kakabsat kat, gusto ko ma-day, Friday, Wednesday night, Sunday school, Sunday morning, afternoon, okay, di jayan but why do I need to add this load? It's a burden. Somebody has to help them navigate the giting nga bambanag. Why? Because we need to leave a legacy of faith to this next generation. Kat mabaling nga ibagadan to, agyaman na kadagiti teachings nga na isursuro ni pastor from the Word of God, isot nang muli ti mindset ko ti panagbiag, isot nang templa dagiti riknak, isot nang iliklik kanyak kadagiti pakaikulbuan, iso iti nang tud kanyak ti strength, naga-encourage kanyak. You never know kakabsat nga digitoy, testimonies, preachings of the Word of God, kat kala oxygen digitoy nga younger, kan kadatay aming nga sangapada. Because all of us are struggling in life. Agtungtong love, iti panagbiag. But praise God, digito yung inted tiyapo nga avenues, tapno marnek tayo nga makangeg ka dagiti sasaw tiyapo. Last and finally, definitely not the least, mga kapatid, we need to leave a legacy of faith, number 1, to our children. Number 2, to the new believers. But number 3, last but not the least, to the lost world. Dayti agdama nga lubong kat maibilang nga lost world. Napukaw na tidalan na. Everyone went astray, the Bible says. All we like sheep who have gone astray, we went to our own ways. And that's what we see in the world today. Their way is not toward God. Their way is going away from God. Makita yung kakabsat, dadan believers nga gagayem. Hanga jay, ti apo turungan ti dalan dan, o di ka tumad. Adayo ti apo, ti turong ti dalan. They lost their way from the Lord. It's a lost world. And so, ti kasayaatan nga legacy nga pakalaglagipan da kumakada tayo kakabsat. Kat di nakita da nga pamati kan na i-share tayo nga ebanghelyo kadakwada. Nagsayaat the classmate mo, na kay nga high school,
kat nag-stand ka, inikam ti trucks, kat sinayram, mabalinghan na ma-appreciate, kasi awang peking kwa na, DJ, kaslang inclination ti panunot nga makaawat ti pateg, DJ nga ibagbagam ken kwa na, but you shared it anyway. And then some 15, 20 years later down the road, mga kapatid, you cross paths again, kat kunana, oy, do you still remember me? Classmate tayo di. Siyak, dede, paspasakarking ka, Brad. No, I'm just kidding. I'm now a pastor. Katawaan ka, idi, hang ko ma-appreciate yung bagbagam, but thank you, it made a difference in my life. So itultuloy mo deta nga pamati. Mamuno, damang buwakas ta kaabsat. Duray nakaduti, naging discouragement mo, tibiyag mo akas Kristiyano, makaumanay, dayjay nga banag nga itad tiyapoking ka nga regta. It pays to serve the Lord. It pays to serve the Lord. Share the gospel to the lost world. But how can we share the gospel to the lost world if we ourselves are losing our way? Iso nga masapol kakabsat nga faithful tayo tiyapo. Oh, Pastor Narigat, it's hard, it's challenging. The grace of God is sufficient and abounding. Amo yung kakabsat, at i-share ko kada kayo nga tinagan na sa i-close ni Robert Randall. Nilulong na ni uncle na kat mabigbig ng mga kasaba. Initially in his life, Robert Randall, he planned a career in the business world. He wanted to make a dent in the business world. Amom no dent ko no kumagasgas ti lugan hanga dipintas lugan makita di gasgas. So he wanted to be somebody that people will notice. Kahit pa paano. Ngem niya po Diyos impanat dadagsan ti puso na iti missions. Kadamom no the calling mo at dadagsan ta puso. Awan sa bali nga pakasapulam ti usto nga fulfillment ti biag mo akas Kristiyano, hindi agtulnog di nangayaban ti Apo ken ka. So he has a burden in his heart for missions while he was in his school. So ni Randall kakabsat napanyan ti Western Canada and work among the Cree Indians. Nagteng na deti Fort Edmonton, Saskatchewan, daga mo isot nga pronunciation niya, in 1840. Isot na pa na nagmisyonan. For the next 8 years, nag-travel kat nag-minister in the wild country. Away kakabsat. Taking the gospel to remote areas. One time he was badly injured. Diba naglugan at kabalyo nga mapa, nagbisbisita ka, nag-soul winning. And he suffered an accident. He was forced to return to England. Gaputi sa luntat tahan nga nakasublipay ije Canada for the mission work. So he pastored for much of the rest of his life. Alam nyo? Near the resort town in Alberta, at the iti na ipanagan after him, and it is named Mount Randall. 8 years. He surrendered. He gave up his ambition. Went to Canada to leave a legacy of faith to the lost world, the Cree Indians. He shared the gospel to them. Though Randall did not see massive numeric results, his sacrifice and ministry left a lasting impact. The Cree Indian said of Randall Kunada, he came among us poor, and poor he went away, leaving us rich. What a legacy of faith. Imay nga napanglaw, kat nagsubli nga napanglaw, ngimimbati na kam nga nabaknang. Gapo, day ibanghelyo ngayong kasabana kadakwada. The world would hardly judge Randall a success, but God measures with a different standard. Mga kapatid, dagiti kagayem tayo, dagiti kabagyan tayo, dagiti kakadwa tayo di trabaho, what legacy will you leave to them? Let us care for their souls. Let us not only care about ourselves. Let us not only care about how we will be happy with life. Our joy is to see these people come to Christ. Hangata nga tipod nung aragsak mo kat numakitam nga isuda kat kaduam tumot sa jay langit. Isu nga iti dahi nga gundaway wherever you are, sapay kuma, tamay sa kadigitoy nga punto, sabatan na katiapo.
Kat mamati aktibo nga pusok nga dayti nga mensahe, han nga aksidente si bibiyag. Tiapo, sabten na kakuma. Kadayti nga mensahe, iti dayti nga bigat. Nga ti pangriingan tiapo ti biyag tayo. Kat DJ legacy of faith, mabalin kadagiti anak tayo. Legacy of faith, kadagiti padatay nga Kristiyano, madadagsanan tayo di pa nag-grow, iti padatay nga Kristiyano. Uno, legacy of faith, kadagiti tattao, nga di pa'y makamamu, iti pan nakaisalakan. And we would share to them the gospel. Leave a legacy of faith.